Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumangai dale. United States kadai ke Texas ke chebet state ke danaya bai ke zik na kamai ke Washington DC gu Supreme Court tuki hulang bena het kaize Texas state ke abortion mipui mi zai hloi me chai kak sorok punui pum rit lu bachang a na dunga to lak dale je hindi ke chibe het kai dale. Washington DC ke protesters apo hindi lugai lak me mipui mi zai hloi me mina chang mene Washington DC Supreme Court ta ke slogan sa je my body my choice apuma aswile je slogan sa dale. Aipo hindi je heartbeat lo kacheze kulai zai Governor Gray about ne sang te guys phegai be pedale palam ane mipui mi punui pum richu de zai hachai kak srok chang a nge poine punui chui ka chai chin lu chu je ai gne mipui mi mina ke men na lu to le je medical expert ma chi mi lu mena sale. Danai habai ke zi ko chum tak ma ke joint action committee athon abon mai du pazai mak pagene te chet pe lugai lak che link pen mebo Manipur Chief Minister N Biren Singh nai pakuchum pe tu se de dam za do gai dele. Joint Action Committee ne demand ke jam Chief Minister N Biren Singh ta ke Tamenglong Deputy Commissioner nai Superintendent of Police to suspension to rakhi dele jai kada ba demand me tu figai lak che jinai habai ke zi mada ma ma ke Manipur state lui total ban makata lai ne thing zabam lai jak chole. Joint Action Committee nai Manipur Chief Minister N Biren Singh pakuchum pe de dam gemlo Manipur Chief Minister na saz Tamenglong Deputy Commissioner nai Superintendent of Police ne hechit ke zi kana summa ge athon abon mai du bai kya enense na ayam na tweeted pe lo pihi ge rangai maglei je kachele. Joint Action Committee na sa za apo chu ge na ralang be to je Tamenglong Deputy Commissioner nai Superintendent of Police ru suspect numsia je bam lei zai bai kya enense na ayam nai pulung ki ge hata samja te lei je kachele. Joint Action Committee ne Tamenglong Deputy Commissioner nai Superintendent of Police ru suspension to magzai termination to ra global unge ke de lei. India kadai gu Vice President M Venkaiah Naidu jinai habai ke zi mandai mama ge Meghalaya ke teluz Meghalaya capital Shillong na chuz duakhi tong Indo Bangladesh border ta ge fui tele chu rahang foundation stone tule pet kai dele aipo project fui te chu rahang je National Highway 40 ke chebe gu gulai zai rangkang kro ke cha high stroke apo project hang je ne central government ne pheuga ne le je chele. Dinai habai ke zi mandai hama magen South East Asia kadai rogera lang betuz Manipur state government nai Indian Council of Medical Research ICMR ne haba gailu zera lang betuz drone limbagri poine ne COVID-19 rehe doses high school sees Bishampur District Hospital gene PHC Karan Healthcare Sangbati tet kai dale. Union Health Minister Mansukh Mandaviya na pogo tweets ka tweet guys Bishampur District Hospital gena Karan PHC sangbe kilometer simro ke silai kana mini cramming yuna apo COVID-19 vaccine je pabam rabam ge te wanga ludale je ka chewle zai garim fui lui je tet kai zai a ai je kun ta ko chum madai je te subem fui dale je Union Health Minister Mansukh Mandaviya na pogo tweets ka tweet guys dale. Jinai habai ke ze madai mamai ge kadai prega hai manonan chaze ngohung be to Nobel Prize ka chebe medicine honors rehugu ge machi ki mi lo megu to discovery of temperature touch receptors mi pum ge temperature palam ka thai ge physiologist or medicine gu rehuge machi ki mi lo me US megu David Julius nai Ardem Patapoutian ne mai kum ting kum chang na jang kai ket ke apo hato Nobel Prize trailang be to je ngaugai dale. Union Health Ministry gu report sai suije India ga COVID-19 rarit jinai positive test pe mina chang kai je haisna je react squeeze squim du positive test petele COVID kanrav gena ida di me recovery jinai tu je mina chang kai srok sa haisna je krute sen me ida di le zaina ka tu je India longe COVID kanrav gena ida di me recoveries plana tu je kro ku chum je lahim roket chang kai ket si me ida de le je chele. Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine rehe kabloi lumetuz kro react squeeze lak react noze squeeze sanghim reko noze haite setche react stroke se ket me kablo dele je kchele ai gena na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys and kingani mele indu to dele